E ke mau whamara te koe, ke whaingumari e monua taimi, ke mau whanonga ke oreo whai whamo ui, ke ana whakaonga mai e toi tapu. Hiko anga mo e vewe, mai uri, mai kowe, ngā hae, ngā halahe mau ngai mo ui. Ring mau lau mare mau nyoni ke mau tari anga vai vai, ai wholofola, ai whiona, whahino hino, e mea ke mau tui ke, me mea ke mau ui aki. Ka whakahoi fua ke a whiona, ai mau whai ho lotu, ia Sisu Christ ko mau whamo ui. Amen. Koe ke whangai benga hi tau whatak tau pek wha whaket pa me freng ke tā mo ma whapalu. Whahako te tau proklama whakawiki koe ni tau hawhi hoa pe mo e kāinga loto i tapu. Te tai reik mo tolku tau bēs ngā hi kup whekau aki mo tau kāinga loto mo tau siasi koe ni i he wahaope. Whatawangi toa mahari e tapu tau peo mo ui mo mea meai. Tau tolu mo oi pēha whawhita i koe hui koe tau i ofa tau kotua. O whai ma tau tolu e tapu kotoa peo kau e pēha e ngai whai ngata o tau whawhewhe nā pasi. Tau toanga i programa koe ni ki he whehu i koe peo ko whetongi koe e siasi a Israeli. Ko whetongi koe e siasi a Israeli. Koe hae lau e toi tapu. Aia, kono moni fok, pai tau whakaukau ke haoni maamani. Ta fok ke whanua kotoa e rahi kakai. No ta fok na do whehi a ki Israeli. Pea kono moni ton ko ki tau tolo e siasi o tua ton ke tau tu ki tau mo Israeli. Ako mo i kai ke pehe, pange pe tau ue ka kai ko ke nau tui nau tau ton ke tau tu whatah o pou mo tokoni ki Israeli. Pe ke tau koe uhinga e whaukau ke programa koe ni, he koe tahai o e ngai whakaukau alu holo. Pena kaua he tui ki ai ki mua, ka kai wako koe toi tapu pe whai pe mahinu ke te au. Ko i kai mo oni e whakaukau pe he ko whetongi e siasi ia a Israeli. He koe hae lau ai toi tapu. Wea ngā bot whawhola la lahi e wau nanga wha i kai. Ai lau koe niwe ko whamke o mai e ka mata. Pe lau tok siu ke hongo mauhala koe u tupu ai. Ai whakaukau ai siasi toku ai ia. O koe ke tonu ki tau tupu tau mo Israeli. E tau kehe pe ki tau tonu me Israeli. Koloma mai iwa ves ni mamo e ono pe he lau a Paula. Ai kosen whamatala Paula e loma vai uaki ke vai valu ni whamatala ke tau fie mau ki tau tolu siu mo sentaire. Ai whai whamo ui ai o tua e whatonu hia o tua o omi. Tai to tongi pe koe mea ofa tau mau. Koe hui he tau whai ang hala ko toa pe ai siu mo sentaire. Io mon bena ange whai o tua ke kau siu. Kau tau wanga hala ko toa pe o tau no pe koe tau mau whaki pe koe mea ofa pe ai o tua. Ai whatonu hia, ai maa oni koe ai te tau tua ke ai o tua. O rau tari pe ki tau tola ke tau tu. Koe tau wanga e tau tari mea ofa ko ia. Ake e tau tui. Kake, roma vai iwa vis ni mage o no kumatare vena Paulo hene pehe o mamahe no lo tō koe tai tui a Israeli. Aki nau tōru khat nau tōru e misa i aton, kalaisi, e nau tai tui ka koe ni whamatarare vai, ai uhinga ni mamai he koe ha Israeli ki nau tōru. O nau tōru tonu ai ohi, me skaina, me ngai fuakawa, pe koe ki nau tōru nai omikei ai lao, me ngai whengalotu, me ngai palomisi, pe oku o nau tolu ai mātua, kai maa ku me te ki nau tolu a kalaisi, hanoanga kakano, ai e koe o tua pure ke mea kotoa pe, pe a ona e whamalo o tai ngata, amen, whawhoto nio tau eiki, whawhetai pe ki to aia, kono mua ni e, pe ngai tā buako ni tau inasi tau tolu kristiane, koe tā buake o iseri anohi ki tau tolu ki kakai ai o tua koe mea i a kalaisi, e tau hua tutu koe matapā, o tau hua toi o kau ki ngai tā buake o iseri, ke tau kau whatamu Israeli ho nau ngai tāpua ki ko kalaisi. Wohi ai ki tau tolu ko skaina ai o tau mau ai awhio ai o tua ai o tau loto ngā o awhio ai o tua ai te tau tolu kono tempare ki tau tolu whamatara koa paula ko ia ula korinto vai tolu, ula korinto vai ono ko ngai fuakawa nei whai ia e Abraham, mono hako e whamonu ia mamani i a te ia. Whakawa nei whai kia Abraham ai whanua se nes kai tāni mā. Whakawa nei whai kia Noa i kai ki toi hang ai o tua whakauha māmani o hange koe nane whai he lo maki. Whakawa nei whai koe kia te vita e tu ono pure angata koe ngai whakawa koe ia. Koe nau ia Israeli kau tau hua te matapā ko Sisu Christ o kau mo ki nau tolu ai. Ai au te kai ke whakatai au ngā Israeli. He ko nau tolu ngai mea koe ia. Ka whakakau atu ki tau tolu ki ai ia Christ. Ai lao, ai koe lao ni tau mai toi tapu, ai ngai whenga lotu, koe ngai o wau lotu koe ai
ngai whi lau, ngai mea koe mon beo ke tau tue whai whi lau i ahon, koe ui e ku whetongi a kaisi, ka koe tau he koe e sāpate, mandi koe mea i aha isleri, ngai palo mesi koe ho tau whai whamoi, palo mesi huhu i e hao me isleri kene huhu di tau tolu me tau ngahi hala, o kona tolu mātua, e parhame a Isaac a se kope, o maa me te nau tolu a kaisi, ka noanga ka kai no ai koe o tua pure ke mea koe, eia koe ngahi, tāpua ko toi o isleri, ka u whakakau atu ki tau tolu ke, te kai ke whakatai o ngai isleri, ka lawe uhinga e lao paula, kona o tolu ngai mea, ka u whakakau ki tau tolu ke ia kaisi, whanong koe lawen koe ia e whisova e wawe statai ki tau tolu pere, koe ia, mo manatu ke tai mua, ki mo tolu ksentai mo kakano, mo lau koe tae kamu e whainga ku lau koe kamu, ai kamu i he kakano pe a whai e nima, iyo, manatu koe tai mua e nei kai ha mo kau ngai kaisi, ka mo nofo ko kau whahe, me pureanga o isleri ko e muri tae kau e ngai fua kau ke tala o wha, ko kau tae ha manakli rei, ko kau taka he universita e mak e o tua, ka i ono pōni a klaisi isu, ko ki mo tolu na e ma maa mua, e whakawhia ke tātaa klaisi, fua tonu to weiki, whawhitai peke to, ai mahino pete ke te tau tu, na kai ke tau kau, e lau ki tau toke tae kamu, e ka tau kau ma tu e klaisi mandu, ko promesio klaisi, ko promesio ke e prahavi mono hako, na tau nofu i tau toko e kau whakahei me prema sini ke tau kau ki tau toko e kakai whiri ai o tua, ko kakai iseripe, ko e muri ki tau toko e kau e ngai fua kau ke tau wha. Nei kai ke hamana ki rei ma tau toko i tonga, ki mua e hake mai e lotu koe ni Kristiani, koe ni e lotu whakasiu koe ni o karaisi, an tau mono ia e ahani. Nei kai ke tau kau ma ki tau toko, nei kai ke hamana ki rei ma tau te fito ke te tau toko koe ni, ai ka kai tu ai na lau ki tau tolu e koe kainanga e whanua pe ke tāmolo ki koe efu pe ke tāmolo ki he tui mo e hou e ki mo ke maa kuinga ke tu efu ki na toka koe anga e nau mahino e aha koe na i kai ha amanakli rei ke te tau tolu na tau taka he universita e mau e o tua iyo na iai pe tangaloa na iai pe kaumaui na iai pe hikureo pa na iai pe mo ngahi o tua whakafoi whahamiri tari ai tupo mo hai fo e ngahi o tua e lotu ke ai e kakai tonga, ka neka ke lawe ko o tua koe ngahi nges o tua ko tope. Mea na ilo koe tau whaahau, nau tau na nau riu ko hoko e Kristiane, hanga lewe tau whaahau, whaahau ngai o tua koe ia, he koe ko hau tua mui, koe ko hau tua e une omi e monu ia, ki tau inasia ki tau tau tonga. Kei iono boni a Christ Isu, ko omi ki tau tau kene mama moa whakahaufi a ki tau taa Christ, to mai Paula, ko ngau hea ki tau tau ai siu me sentari ko tangata fo ope taha, pe hapa pa mo fu ki tau unu no te tu ai na mo si u fe ma obi mo na do ta ta si su ke fa fa ki na to tau do sen tai re io fa fi tau to ke tau wo fi ke o tu ya nga ia e tau tu ya a o tu anga tu a isleri fu nga ki tau ke tanga fo o peta mo isleri ia Christ he ko Christ ko pro mesia na fai ya isleri wele ngo ma hala e ua ai ko mauhala ula ki ko pehe ko whakawhetong. Ko whetong e sia e se ena rau ke ka matanga tau programa. O koe no ngai makatunga whakatoi tapu e lau koe nika ko whamte ulawe ki ai pa ulawe ki he uhinga ene whihala ki. Ai whamon whakatoi tapu unau whai. Ko ula ki ko he pelu vai valu e stato lu whakaukau ko whakangata ko vinani te motu ai o whakatai aonga o whakakaanga e furia ngā koe moritoni. Ka kuia ni tau kovina ni fo da tolu ya Christ e no bere na to kono whakakaanga ko e whakataanga e mo isleri ia he tau kovina ni fo da tolu Christ ka koe mandu ko kovina ni te koe e kovina ni motua ko folo ia o tua na ia ngai palo mesi koe ni hako a fafine hako o te vita hako e parahame a eni o whakakakato e Jesu Christ e ko me ko hoko he kovina ni fo o koe koe whakatai au ngai o isleri, ka kono whakakakato o ngai tala ofamu, ai koe nai whai he kovinarit motua ki isleri. Koe mea peko hoko e kovinarit fo o, ko towhai ha hala fo o mo ui ki tau fo ai. So koe gain ke toe ngau ea ke hala koe nai tuki isleri koe lau. Ka ko towhai a kalais mo ta koe hala fo o mo ui ia. Ke fowa e siu mo e sentai li whakatau o si ke potapu rangi. Aia, koe whakakakato ia e kovina ni te koe na e whai whakamaua ke lao koe na ni tu uni ngai, e ngai whei lau lau. Mandu koe kovina ni mo tuana ni tu uni ngai whei lau lau.
pa koe whailau a kalaisi. O kurawa ke awe tau ngai ang harahe koe whakakakato ia, e ngai tu uni ngai whailau a kovinane tumotua. Mora ke mama ahano whakatai au ngai o Israeli. O ku whakakakato ai tala off e ngai kovinane koe nai whai koe ki Israeli ia kalaisi. Ke tau mo ui whakatahai ai siu mo sentaire. O tau fōe ni hala fo o ko kalaisi. Ke potu top tapu e langi. Aio, ko hiki e tau whanonga koe. Whanonga nai whai kovinane tumotua nai whai be po top tapu koe ni. Wa tenit a fio anga me tempare na tu imamani. Hau Jesus Christ, ako na pekia na ma vai uefu. Pui koe na uke tatau na neanga vahe. Ai a fio anga o tua pot top tapu. Ma feitu ko ngatai e whanonga e tangata. Neanga vai uefu pui koe ke mahino. Koe hala fo owen ko tofa ke ta o karaisi ke tau fōwai whataha siu. Ma sentai ke pot topu tapu e la. Kono wa, tamahe kau whawhetongi. Wakawa nua ko whetongi e siasi a Israeli. Tamai nao tolo ko sere mai vai tolo taha, kovinaniti fo au ko ia, whetongi he kovinaniti fo au e ko ia, e kovinaniti motua. Pako kovinaniti fo au e ko kovinaniti whakawa ke siasi, ko koe ke kawa i tokua a Israeli ia. Ka koe. Ko kovinaniti fo au, o kumakatu unga ia, e kovinaniti motua. Ko heo kovinaniti fo au o peheni. Koe lao koe na e tohi maka koe whakamotu au ane ka te kinau tori a Moses e lao koe ia. Ko e omini he lau maari o tohi o tauloto. Pe e whakamooni lau maari o tua te tauloto. Ko whamare more tamahi ang hala. Ai he tene omia lau maari e te koe kehe he kono mai ko tohi ko tauloto. O mai e moe loto, moe mawhai, moe mahalohi. Ke tau fie talangofua, tau talangofua fie talangofua. Ke whorofora to. Ko me pena ke hepe. Whorofora koe ne awe koe ki te ngau tōru koe he lao koe whakamoto o mai kātoa pia tohi o tauloto. A ke lau maari e otua. He kono o inga whoko e lau maari e kune hangareo he lau maari e whaino hino ki tau tōru. Whamonia te tau tōru koe whanau ki tau tōru ai otua whatamo Israeli. Koe ui koe ngai mea koe ne talawha ki Israeli ko whakakakato ia. Yes, Jesus Christ, pa omi he lau maari e ngai mea koe ia. O ai e ke tau mo ui a ki loto, ke tau fia, ke mo ui a e wholofola koe na ange ki Israeli. I e whakamutoa. Ia, ne o mai e me ngai whakakato, hange koe no whakakato koe ngai whi laulau, me tau lawe kia ni nei, whakakato ngai whi laulau, ne o mai ko karaisien whai a tau whi laulau, i e ahon, ko whi laulau i a tau tōru, tau mo ui whataha e siu mo sentaire. Ia, o te kai ke whataha o ngai a Israeli, he kovinari te fo ka o ku whakamo onia. A mea koe na ange o tua koe, koe ange whorofora koe o tua ki Israeli ki nau mo ui ai, ku omia ko tau loto he ahon. Whorofora koe, o tohi ko tau loto. Koe ke tau tui ke iko siso kraisi, pia langa ia i loto, e he lau maari o tua, a fu maalo ke tau talangofua, talangofua, ke tau to. Kono tolu, tala mai ko roma wahi wa viso, no ke whalu. Ai koe hoko atu e nia, pot whorofora koe na ku lau wate kamata, ngā toko koe kai koe hako ko toa peo Israeli, e lau koe Israeli. Ta koe ai, ko whetongi e hako, tau tolu koe siasi toku ai, koe hako whakae tui ia. Tau whetongi e tau tolu e hako whakae sino. Tau ui kai. Nei uhinga e pehea koe, o ikai koe hako ko toa pe o Israeli, o lau koe Israeli. Uhinga e koe hako koe palame, na ea Ismaeli pehea Isaac. Na kai ke whiri e o tuahe Ismaeli ka ne whiri e Isaac. Sio? Hako rewa Isaac e ko se kope, pea mo Isoa. Hongo hako whakai sino roa, kai ke whiri e o tuaia Isoa ka ne whiri e a se kope. Pea mo e matakari e tahaua koe, tupu e matakari tahaua koe, koe pure angai au Israeli. Aia, koe uhinga e whakaukau koe ia, koe ngai hako whakai sino, nei tu unia e palomese ai otua. Palomese otua ko Isaac, kai ko Ismael. Palomese otua ko Sekope, kai ko Isoa. Pea hoko ia e Sekope e matakari o fumahawa, ukinau tolu ia hoko mai e hako o Israeli. Oa o mai ke ahoni koe hako siu tae koe kau siu. Koe rofolo no wha, kai tia vai no ves taha no, ai koe tau tāno beri ngai, rofolo ko whatonu hia e ke kau whakawhetongi. Whakaukau ko whetongi e sia Israeli. Koe tau whinga ke tau sia ke paraparema koe e ngai whakaukau no fotu. Ai ko kai tia vai no ves taha no, ulau ai ke Israeli whakaotua. Pea pehe koe lau toko e ke sia aia,
kone to'o mo ona ngai tala ofa mo tunga Israeli whakamu to kau kui kai. Israeli whakaotua, koe laue ke siu me sentaire nau tui, ke si su ko Israeli whakaotua. Ai mana tu ko si su Israeli whakaotua. Pea ko tāno koe e tohi kareti au tala mai ke te tau tolu. O tau hoko tau tolu ko tau hoa tui ka si su kasi koe siu. Koe hako o Abrahame ia Christ. Koe uhi ke tau kaunga ea mo e hako whakasino ko Abrahame. Ai hako ko Abrahame a Isake mo se kope. Tau kaunga kau mo kina o tolo e hako whakasino. Koe whakahu tau tolu ia Christ. I vese ako noho mo o manako ai. Ka pau ku ke hoko koe, ka pau koe ke tui kia Christ. Koe hako ko Abrahame. Sio. Na whakaukau ke ta whaketa. Hako Abrahame tui kia Christ. Pe hako e otua. Kai ko tau hako ko no uwi ngafo. He kei tū pe ngai palo mese atu nai whai ke Abrahame. Teke whai kai, teke whata nga, neonga tai tui e sleri ki ai. O atu pe ki tau tolu e whakakau ke ngai palo mese ke tau kau ngā kau whata mo e hako whakai sino ko Abrahame. Hako tala ofa ko Abrahame i sino whakakano. Tau kau whata i he kau ngā ea ke ngai tala ofa ko ia. Ko mea no ni mau, ko whoro ni mau na pe, ko mātiu hai wata hawesto tolu e wha ni ma. Me tā nogo ke ngoe vaine. Pea whekau atu ke alu e kau tātu mai e ki ke mai fua, pe ke maha fua ia, pe whekau te alo puna tamate. Pa perewa tā nogo e asisu, e hoko mai e ki koe ngoe vaine, pa teni toko e ngoe vaine, teni whakauha kau mea koe na anau tolu, teni toko e ngoe vaine o ave, ke kakai te nau fua o hange, koe mea koe kuwhema koe pureanga. Iyo. Koe mea ko mahu ingani, koe pureanga peo e otua. Koe pureanga e tā ofa ki Israeli. E pureanga u tāno ke e to'o, me kau taki lotu koe no hasiu koe nau tae lotu, koe nau tae lotu, me nau tae tui, me nau lotu loi. E to'o me pureanga koe ia, o ave o whakakai pea e kau siu nau maulau maare maani oni, he aho Pentecost. Mo te aho Pentecost ina baptaisa toko tolu afe. Koe whakakai e na, koe ki nau tolu e maulau maare maani te nau fua o tau, mo e pureanga e otua. Siu. Kau siu koe ne a Pentecost, mo kau siu, mo kau sentaire koe a na maulau maare maare ni ape o Koriniusi. Kono tolu ne whakakau ke pureanga, me ne to e pureanga o angea kia ki nau tolu. Ko pureanga pio e kau siu. Mandu koe to, kamata pare mai e lotu koe tau kau ke Kristiane, he maino ko, aluka a pita ko rea ko he api ko Koriniusi. Pia foku mai pe e kani, kia he siasi koe, se usare, ko mene alo ki. Hamena e aloa ki whare sentare, miru lebe kei ngofua. Kana hanga e pita whamatara vi sone koe na ange o tuaki ai. Pea pehere wa he kau siu, taku ange o tuai whatomala ki he mo ui ke inasia e sentare whatape mo ki tauto. Mea nono, pepe koe tae tui ka Isleri, whakaukai toko lahe tokua, ko hike mea o whai o tua me Isleri ke sentare koe nau tae tui. Kau tramai Paula ke te tauto. Koe uhinga pe tae tui e sili whawhewheka ki nau tolu he otua. Koe ke whamo ui tauto sentaire. Koe tahia e ngai whotutu a tō whai. Ke neanga whawhewheka e sili ki o te nau tui ka nau misa e taimini. Kai whahuat ki tauto sentaire. Koe kai hau e gosperi ke te tauto sentaire. Koe mai loma vai tata vesfitu. Koe tua peu ne whawhewheka o nau roto. Koe tua peu ne ange e lau maari e tae tui ki te nau tolu. Ia hana ka tau lawa tau tō huma. Kau tau mai loma vai tātaha pe vesi wa tau. O te malawa mehe o tuai ke ni whakamo ui ki nau tō. Mantu o koe tāno koe vai tātaha. O atu ki tau tōru koe ngahi wā o rive wā o sintaire. Koe tau tui ki a karaisi. O hunuki ki tau tau ke te whtoi o rive ko Israeli. Ai te kai ki tau whetongi hunuki ki tau whakakau ki tau. Tanga puka mena tau tāno ke e wheso. Hunuki tau tau ke te whito koe fu o rive koe kau. Koe kau mātu a tupu anga e koe Israeli, Abraham, Isaac, Jacob, matakari ang fumawa ko David. Nau tolu nei whai ke na tarawa. Ai, koe tarawa Paula, ko hinga no whawhewheka, kai ata tolo hunuki ke te whitoi ori de, kakoen. Vesi wa tolu pe vai taharo ma, ulau pe o tuaia, ke ni hanga tue hunuki ngai wata tonu. Iha nau tui, ke ekusi surasi, pete nau tui nau tau. Kano inga koe tala si isu e luka vai tātou vestol ni ma. Ia, koe aho hau e siu haka Israeli kia si isu pe te nau lau. Hamonu ia ka koe hoko mai i wafa eiki. Luka vai tātou vestol ni ma. Moni pe iu na whawhisinga i ka ia aho e haere mai e kusi su karaisi. Pa te nau sio ke pa te nau tafok o lau.
ha manu ia ka koe koku mai wafa e ki. Koe o kumon be lai paura e lomo ai tātāwe sura ki ki he ua. O le wā kua kōri aki kua he o tuaha no kakai mōre ke mama. He kua au foku e tangata Israeli. E koe ne winga paura kua au mo toko tolu afe koe he na e hau e tokolahi o si i Jerusalema. Ia ngāwe vahe ua ki vahe ua ke vahe nima. E ki mua no whakatanga i koe e tolo maka i koe seti veni. Nā tokolahi si ke tō tāmano. Kau siwa tana be. Petuk whaire vai mafola e lotu ai alua ke sentaire. Ia ngā vai hama fu. Aia, ta mai o paula te tau te lomo vai tahata vis ta tamata awa. Kai oa kua. Na e tū tūni e nau tū kia ko ike nau tō au pito. E kone ngi kau si. Mōre ke mama. A koe mea he nau hinga kua hoko ai e whakamo ui ke sentaire ko hi ke fua e whahinga koe. Pea koe ni. Ka pau koe nau hinga koe whakakoloa maamani. Pea ko nau whakamasiwa koe whakakoloa sentaire. Hua noa ha mea e mau mea nau whakakato. Aia, kei no pea paolo whakaukau e ai aho e whakakato e gina tolu. Pea koe koto whakakoloa ia ke te tautolo koe ni sentaire ko o mai o whakakau ke fu. Te fito koe ko Israeli. Sai, koe mauhala honoa, ai koe mauhala uruaki ia koe pea koe kua whetong e sia Israeli. Maini me toi tabu i kai. Te kai kiri ake o toano ka kai ni whawhewhera ki nau tolo, kai whahu mai ki tau tolo hunuki ke futu unga koe te fito ko Israeli, koe ki tau hoko ki tau tolo, koe konga Israeli, koe ea, koe hako e parham ki tau konga ea whakata. Mo ki nau tolo, koe wai ko nani te rewa koe mauhala no wai, koe whakaukau koe ni o pehe to kua. O mo ui bea Israeli e koe nani te motua, ta hau tolo mo ui he koe nani te fo, ai koe ki tonu ki tau teo tolo whakarui ma Israeli, te nau mo ui beto koe na tolu i he lao, e nau tau he lao me e koe nani te motua. Koe whakaukau koe uruaki koe pou aki me toi tapu i whakaukau koe ni, e te tau tokanga pe ki ngai whihalak koe ni whai i ngai whakaukau. Kolomo vai tātāwe sua i wau pe tai liwe ue au tua mono whiri Israeli, koe iai te nau mo ui be nau tolu toku e koe nani te motua. Kau kui kai. Na e uhinga no ui mo whiri Israeli, ke whai honau whakamo ui i honau Misaia. Koe huhu i o Israeli e na e whai i honau Misaia i e kolosi. Tok whakakau i o tau sentaire ki ai, e parani ai o tua. Ka koe huhu i o Israeli, koe ngai tara o whakau whai koe whakamotua ka no huhu i o Israeli, koe e whakakato ai, i e pekia e koe sisu. Na uhinga no whiri o Israeli, koe hike nau mo ui honau Misaia, pa koe pure anga i o te vita. Ai pure anga koe no pure e Misaia a whio sisu me tok matau e tamai e ahoni. Ramai ngā oe vai vestol noa ke te tau tolu. Ko mena siu whalaka mea ke a te wita e ai aho e ano hako e a whio hono taloni. Peko sisu kraise ko toi tu hae rea ke a whio pa koe kalaisia moe eiki. Ko hono ua whakaukau koe e peko mo ui bea Israelia ko mnari te motua ka tau moe toi ko mnari te fo o e ko mandu ko mau hala fuken. Ta kua koe hala e ua e ke mo ui ko sisu e hala e ke kristiani ko whakaukau en koe whakau wha filosofia to kua o e hala e ua ke mo. Hala e ni tau tau whoiro to kristiani, ki tau wa oe ke o toka ko Israeli to kua e urotonga i o tua pe. Ka koe ke mo ne lau e koe, o kai ke i o tua Israeli e taimini. Ko hono uinga, he utala mai loma vai tātāwe si fitu ko Paula e urotonga whawhewheka e loto Israeli o tua, o uhinga e nau tai tui o nau mo ui anga ko sisu. Ka iai te nau hu mai ki nau toro, koe paromese o tua nei whaia ke te ki nau toro, ke huhu e nau ngai hanga kene ave e nau ngahi mau lao, tene huhu e tene ave ai whai a Sisu Christ. Ke o tua biu ni whakawheka nau loto. Loma vai tātāwe sta i wā ke wanoa, o grotonga mo tuhia Israeli me o tua koe nau tai tui. Tu usi ki nau toro ngai waa to tonu, koe koe nau tai tui, ka atu ki nau toro ngai waa, o rive vāo hunuke tami. Ai koe ke mo oni whakakoe o pehe to kua, o grotonga i o tua bea Israeli e koe hika kounare kumoto more ke mama. O ia ke nau wa usia e nau tolia ai mea koe na tala e koe nani te motua. He na hinga koe nani te motua ia. Ke whakakakato ngai tala ofa koe ia, ngai whi lau koe na tūtuni a Mosese, Jesu Christ koe ke nau mo ui ai. Pakaloma vai rata arewa vesu a tolu, tala mai bete tau tolu, o malawa he o tua, ke toi hunuki ki nau tolu, ke te fito koe hunuki tau tolu ki ai. O ka pau te nau tui, pea o mahino e te nau tui, he mena tau lawe ke nai whamutala koe e koe Jesu Christ. Kono tolu, koe whinga ke ta ofi, e koe whinga e pe koe kominani te ke hepe mui e sirina kominani te motua ka tau mui tau koe kominani te whauta koe koe whinga ke ta ofi e tau whi e ke kau siu,
hino whaau ki na toi hiki lae tau lai honoa. E una whengi whakapapau e mo i pesi u toku aia te nau tolu i kai toi kaua si isu. Sai, o moni be na whaalau e ko kai stene ki mua he tau lai honoa toku ok mara ia kau si u ko na whapau nge misa ia. Ka tala mai ke te tau tolu pe e pita ni malanga koe ya ngai vai wa vesi wa tolu i tolu wha. Ko si isu kalaisi, na tuku ange ia ke kau si u ma kau hi ten. Ko ke kau si u be na kau hi ten. Ke tuki whao mo whakapong ka kua loa hono ostala ngai o tua mono moake a fio e pena e vete ia he o tua me no ka whai e mate o ne toi whakotu. E koe o tua bena ne tuku ange. O koe kia hamara ia e kau siu mo beo na tona na whai whi ngā ue koe ia. E kai ki tau pe tonu e na whai whi ngā ue. Ka koe tabe ngai whakotu tu ai o tua. E kai ki tau lau e tau tonu ke whakamala ia e kau siu. Koe ia. Koe ngai whakaanga le wain ke whakaukau koe o mo ui pe kau siu ia toku e kovinari mo tua ka tau mui to kovinari fo. Ula ki taha pe e karaisi. Taha pe hala. O sene mai e taha whae vesio no taha pe hala ke siu me sintai re. Ta mai paula me moaksi a si ki te tau tau. Iyo, ko nau tole kau siu koe na nau kau koe ke karaisi moaksi a si. No mo ui pe mo nau tohe hala koe ni tau fo. Ma tēnu laki ui ai lot kristiane e koe koe moaki kau kristiane koe hala. Nei, e urau ke tohi ngā koe. Nei ui koe hala. Koe hala e ke mo ui. O kau koe. Ngai vai whaavis taha ua, koe ke taha hi ngoa ki tau mo ui ai. Sisu Christ o tape. E koe ke pehe ke mo ui pe siu e to koe ne kovinari ki mo tua. Mo ina to kovinari ki fo i kai. Fi mau pe mo siu. E hau i mo siu. Koe ke mo ui e taha kovinari ki mo tua. He kai te nao mo ui na to kovinari ki mo tua. Koe he koe ke lava e lao. Tamai Paula e loma vai fitu. Koe ke lava e lao e ke whamo ui e tau tolu. Koe unofo e anga halao tau kakano. Kono uhinga koe ke lava e lao. Koe tango o mai koe lao ia pe mai o e manu. Ala tu e anga halaya puke fu imia lerei koe furihia koe fie mau lao. Kono uhinga koe ke lava e lerei pe lao pe whakalau mahari. Ka unofo e anga halaya tau moui. Tau koe fu whenga tau koe tau whekupu me kristiane a ko tau. Kono ua koe kristiane koe lotu e a hasiu. Ko lava mau pe ki ai koe ke whamanat pe ke te tau tolu. Koe tau mo ua ki hasiu. He ko nau misa ia tau mo ui ai. Koe ngau evangelio koe a pita me kau apostolo. Nai whai e ke kau siu. Nau e ngai whanonga wha misnari ka Paula. Pari ke lau e toi ngāwe. E tau mua kato be ki Israel. Nau mua ki he siu. Ke sina koke. Nau be ka koro alo Paula ke whai lotu ko ha siu. Sina koke. Ui ke sina koke. O mala ngai koe ke wha amue. Koe tau mua e ngai wha evangelio ke kau siu. Koe ui e mahinu ki a Paula me mua kau apostolo. E mo ui a Israeli i o nau misaia. O koe ke pehete nau te mo ui na toa kominari te kepe. Kono tolu. Koe lau koe o mwha mo ui e ua koe ke whātoi tapu ia. Mandu e tānoa koe whiwhini koe e siria whini sia ne hapka si isu. Tāne si isu no hao e koe whangasipi kua more koe he whare o Isleri. Po koe ke ton ke to e maia e whanau. Koe ne ui ngā ko si isu koe maia e whanau. He koe whanau ko Isleri. Koe ke to e maa e whanau o ri ke whangakuri. Koe mon koe maia e whanau, koe maia Isleri. Ne hawa si isu kaisi koe mo ui anga o Isleri. Koe tari koe whiwhine, koe tari a tautoro. Na a moe momo, me he maa koe ia. O whi mape mo ui e si kuri. Ai e kono mo ni ko tau tau sentaire. O tu tau tau he tu ngai kuri koe ke tau kau tau he whare mo e whanau me tangata eiki. Koe angai koe sio e kono ai koe si isu. Ka, tau whi mape mo tau tau he maa koe mo ui a Isleri. Whakakau e ki tau toro ke koe mea e tau tui ke e ko si isu kaisi. Koe ia, tau whi mape mo ki tau toro. Mati wa tāni mai besu a fitu. Tau whi mape mo ki tau toro whokia. Koe ia, tau mo ui koe besi mo sentai kovinari te petaha. Kovinari te fo ou. Na whai a ta kaisi. Ke whamamore anga hana ai siu mo sentai whatos. Sega lauka pauloka ka pita ka tia vai wa tāni ma ke tahano. Neongo koe tupu siu ki tau i kai koe ongo anga hala me sentai re. Ka he ta ilo wi kai whakatonu hia tangata me ngai ngau whakalao. Ai koe kovinari te motu ai, koe ke whakatonu hia tahani ai. Ka ngata be i he tui ke si su kraisi. Koe e ki tau a whoki, na ta tui ke kraisi su. Koe ke ta mau whakatonu hia me tui ke kraisi. Koe kai me ngai ngau whakalao. Koe koe mea ke ngai ngau whakalao. Ai koe kovinari te motu ai. E tu molai, ai ka kano koto ape. Koe kai hana whakatonu hia mea. So ke ta tai ofa ki tau tolo ke siu. He tau peto koe mo ui pe ko nani mo tua ta mai Paula e tu mola ka kai ko tau pe koe ka whakatonu hi ai e mau me ko nani mo tua e ngai ngai whakalao. Sai koe hane mai tau mo ui.
Tau lotua e kau siu, ke nau ta foki ki o nau e ko si su Christ, ino latu ki Isleri he, whanau whamui mui koe ki Isleri, o wia i kai ngā lotu ai koe kai ngā lotu, ai koe kai ngā lotu e Yeshua, kai ngā lotu nau lotu kasi Isu, nau lotu ki ai koe kau Isleri, pa ku malu i Isleri ia e Kristiane, ko Isleri be taha ku malu ia kau Kristiane, ihe hake loto loto, ka doa ngai whanua koe whakatanga ia be tamate kau Kristiane tu keha Isleri, ka tau lotua ke whai e ke whamui kau siu, lotua ai merino a Isleri, whakakau he ngai sāme, a tau mai ki tau lotu mai merino a Isleri, tau whaamu ke i kuna Isleri ni ngai tau, he koe ke alo Isleri o whakalanga tau, o kuhinga nau kau ke tau, ko hi kono o hofi ia, mono whinga ke whakaauha ia, ngai whanua takataka. Au tonu peke ha tau, whatua tau whakafonga pure anga Jerusalem, ko haku alo a fisia mo nau, ngai whanua i ki koe hangu ki whanua ko nau, o whakatua na whakafonga pure anga Jerusalem, ka ikai ke ha tau whakafonga pure anga Jerusalem. Peo ke uke pure anga koe ni lot whanua, ke whatua tau whakafonga pure anga Jerusalem, ke mahino tau pōpau ki Israeli. Pa tau wholau ki Israeli, ke whahai tau tū mo Israeli, he ko nau misa ia, ko tau o tua mo whaka mo uia, tau tonga ta tari kento e whoki mai, ke awi ki tau tau ke whakatupu whao eiki. Whamoi moa ka Israeli me si isu tau misa ia, ke mau kau whatai, Christ ko mau whamoi. Amen. Palawitu mo mea mai, mo mea tua whatu.